হ্যালো, আজকে আমরা হাঙ্গেরির মিসকল্ক ঘুরতে যাচ্ছি। মিসকল্ক এটা আরেকটা কাউন্টি। এই কাউন্টিতে আসলে অনেক সুন্দর সুন্দর প্লেস আছে। তো আমরা দেব্রেসেন থেকে মিসকল্কে ঘুরতে যাচ্ছি। তো এখানে যাওয়ার পথে বাসে যাচ্ছি। বাসে যেতে গিয়ে দুপাশে শুধু যত ফাঁকা জায়গা আছে পুরোটাই বরফে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এখানে আসলে সবসময় সব কিছু ফসল চাষ করা যায় না। এই সময়টাতে আসলে কোনো কিছুই হয় না, কারণ হচ্ছে পুরো জমিগুলোই বরফে আচ্ছাদিত থাকে। তো এখানে আমাদের যেতে গেলে আমাদের যে পাস আছে, ইন্টার হাঙ্গেরি পাস, এই পাস দিয়ে আসলে যাওয়া যায়। আর আদার্স কোনো কিছু লাগে না। এই পাস দিয়ে আমরা পুরো হাঙ্গেরি ঘুরতে পারি। সুন্দর। এখন আমরা অনেক মাঠ প্রান্ত পেরিয়ে একটা গ্রামে এসেছি। গ্রামের ভিতর দিয়ে বাসটি যাচ্ছে, এই রাস্তা দিয়ে যাবে। আসলে অনেক সুন্দর। লাস্ট উইকে স্নো পড়েছিল, তো এখন পর্যন্ত স্নো গলেনি। এই উইকে এখন থাকবে হচ্ছে 0 এবং 4-এর মাঝামাঝি টেম্পারেচার থাকবে। লাস্ট উইকে -15 পর্যন্ত গিয়েছিল। আর বরফগুলো এখনো আছে, বরফগুলো এখন আস্তে আস্তে গলতেছে। সোনাগুলো গলে হয়ে যাবে। গ্রামগুলো দেখতে অনেক ভালো লাগে। এটি একটি চার্চ। 12:37 বাজে। সুন্দর। চার্চের পাশে একটি পার্ক, ছোট একটি পার্ক। এর আগে আসলে অনেকগুলো জায়গায় বের হয়েছিলাম, কিন্তু ভিডিও করা হয়নি। তো এখন থেকে চিন্তা করলাম যে ছোট ছোট করে একটু যদি ভিডিওগুলোকে আপলোড করে থাকি, ভিডিও করে বা কিছু মেমোরি আপলোড করে রাখি, তাহলে এটা একটা মেমোরি হিসেবে কাজ করবে। পরবর্তীতে স্মৃতিচারণ করা যাবে। হাঙ্গেরিতে আসলে ভাইব্রেন্ট কালচার আছে। এখানে এটা খুবই মিশুক প্রকৃতির। এটি একটি বাস স্টপেজ, দাঁড়িয়ে আছে, লোকজন উঠবে। দেব্রেসেন থেকে আমাদেরকে মিসকল্ক যেতে
2 ঘন্টার মতো সময় লাগবে, 1 ঘন্টা 58 মিনিট। আসলে এত সুন্দর ভিউ যা কিনা আসলে ভিডিও ধারণ করে দেখানো পসিবল না। ওয়েদারটাও আজকে মোটামুটি স্বাভাবিক আছে। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, সকালেও হালকা বৃষ্টি হয়েছে, এখন বৃষ্টি নেই। রাস্তাগুলো এরকম দেখাচ্ছে কারণ বরফগুলো আস্তে আস্তে গলতেছে, তাই রাস্তাগুলো অনেকটা ভিজা ভিজা মনে হচ্ছে, ভিজে আছে মনে হচ্ছে। সামারে এই গাছগুলো সুন্দর সবুজ হয়ে যাবে, আবার অটামে অন্যরকম কালার হবে। এটা আসলে অপূর্ব, না দেখলে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এটা হচ্ছে গ্রেভইয়ার্ড, কবরস্থান। এখানকার একটা বিষয় হলো এই কবরস্থানে দেখেন প্রতিটি কবরের পাশে ফুল দেয়া থাকে। তো এরা কি করে, যার যে মারা গিয়ে যায় তো প্রতিদিন বা উইকে একবার এসে তারা ফুল দিয়ে যায়। দেব্রেসেনে আর একটা গ্রেভইয়ার্ড আছে, ওখানেও সিমিলার কাজটি হয়। সামনে অনেকগুলো ফুলের দোকান আছে, ফুলের দোকানে ফুল কিনে তারা তাদের কবরে ফুল দেয়। এই যে মাঠটি দেখা যাচ্ছে, এটিতে আসলে কিছুদিন আগে ভুট্টা চাষ হয়েছিল। ভুট্টা এবং সানফ্লাওয়ার, সূর্যমুখী চাষ হয়। এর বাইরে কিছু না। ওই যে হরিণ, দূরে হরিণ দেখা, ফাঁকা মাঠে হরিণ, দূরে হরিণ। ভিডিওতে নাই, বরফের মাঝখানে হরিণ, বাহ অনেকগুলো হরিণ। ও মাই গুডনেস। ওই যে এখানে সামনে দেখি একটু সামনে হয়তো আরো পেতে পারে, জুম করে দেখানো আসবে না মনে হয়। না, আসে নাই। এটা আর একটা হাইওয়ে। এই যে ফাঁকা জায়গাগুলো পড়ে আছে, এটা বরফে বা স্নো দিয়ে ঢেকে আছে। এখন কোনো কিছুই চাষ হবে না। পরবর্তীতে কিছুদিন পরেই স্নো চলে গেলে সানফ্লাওয়ার এবং মাইস চাষ হবে, ভুট্টা চাষ হবে, সূর্যমুখী এবং ভুট্টা চাষ হবে। অনেক ফাঁকা জায়গা, বাট তেমন কোনো চাষাবাদ হয় না। সুন্দর একটা ব্রিজ, নিচ দিয়ে ট্রেন লাইন করে রাস্তা পার হওয়ার জন্য ওভারপাস আছে। এই যে এই হাইওয়েটা আমরাও এখন ওভারপাস দিয়ে পার হয়ে যাব। যতদূর চোখ যায় শুধু সাদা আর সাদা। ওই যে হরিণ, বরফের মধ্যে হরিণগুলো কি খায় আসলে এটা মাথায় আসছে না। যত দূর দেখা যাচ্ছে তত দূরই হচ্ছে বরফে আচ্ছাদিত সাদা আর সাদা। আহ, কি সুন্দর। একটু ফগি আছে, কুয়াশাচ্ছন্ন, তাই দূরে দেখা যাচ্ছে না। চোখ জুড়ানো এবং মনোরম ভিউ। আমার স্নো ভালো লাগে।
দেখা যাচ্ছে এখানে সেচ পদ্ধতি বা চাষ করার যে সরঞ্জামগুলো দূরে আছে, দূরে দেখা যায় মানে সেচ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ধরা হচ্ছে যে ফসলে পানি দিয়ে থাকে। ওয়েদারটা কত সুন্দর, রোদ উঠেছে, সূর্যটা কত সুন্দর। আকাশটা মোটামুটি ভালোই পরিষ্কার। স্নো আর স্নো, যতদূর চোখ যায় স্নো স্নো। কি সুন্দর পরিষ্কার আকাশ। তো বড় এবং সুন্দর একটি পাহাড়। এখানে এসে বহুদিন পরে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের উপরে আবার ঘরবাড়িও আছে। বাহ, সুন্দর, ভালো। কিছুক্ষণ আগে পাহাড়ের ভিউটা আরো অনেক সুন্দর ছিল, বাট এখন অতটা দেখা যাচ্ছে না। স্কুলের কাছাকাছি চলে এসেছি। রাস্তা খোলা, যার কারণে বাইরে বোঝা যায় না। আগের বাস থেকে নেমে আর একটা বাসে উঠেছি, এমনি নেমে গিয়েছি। আমাদের কোনো কারণ ছিল না, এক স্টেশন আগে ভাবলাম যে আমরা নেমে যাই, নামলাম, নেমে এখন আবার আর একটা বাসে উঠেছি। চলে এসেছি, চলে এসে এখন আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি বাসে করে। বাসে করে আমরা এখন স্কলকে যে জু আছে, চিড়িয়াখানা, সেখানে যাচ্ছি। আসলে অনেক সুন্দর ভিউ, একটা শহর, ভালোই। মোটামুটি ভালোই পাহাড় আছে।
কিন্তু আমি একটু ভিউটা মিস করে ফেলছি আমাদের ভিউটা ওয়াও Boros mond ilyeneket, aki az életében nem dolgozott egy kanyi Hát én filmszállat, szerintem sem. csak az íróasztal mögött, meg a Aki tanár korán közé elmegy tanított. nyugdíjba, az ne legyen élete végéig nyugdíjas. Ne, hát. Nyugodjon már. Hát nem olyan nyugdíjat kapunk, hogy ebből félre lehet tenni. Hát meg ha áll ott is van az ember, de viszont az életében dolgoztam. És a férjem nyugdíjelős halt meg így 40 nappal. Na és ő filért. Az enyém meg 2 év. 63 év. Ő meg 40 nap előtt újra kezdte Nem ér. A Laci, aki ott lakott fent a Jókain, 2 hete volt. Azt elmentünk a Balcsira, jöttünk haza, azt mondja nekem Kistásk, hogy meghalt Laci. Nem áll. De. Hát ott lakott a Jókairól nyílik, megy fel a Békére, az a kis köz. Ott lakik. Ott lakik az a Túlcsiórú, mindig elfejtem a nevét is. Van ilyen furcsa neve van annak a utcának is. Vagy mint a Singlár, mondjuk a Singláros Singlár, vagy a Vidúr, ugye hiába Táncsos utca, de Vidúrnak hívják, de azt meg most Katyik, vagy valamilyen hülye izé ott. Ez a kis utca ott, ami ahhoz Sziklai Peti lakik a sarkon, és akkor van az a kis utca lefelé. Meghalt neki is a felesége. Hogy is hívták már? Készült ő el innen, Tiszadogra? Tiszadogra készült lakni. Aha, hogy a menye ki akarta tenni, kellett neki a ház, aztán utána végül is még egy évig maradhatott volna. Szóval egy pár nappal a nyugdíj előtt meghal. Hát még ilyet. Jaj, tudom, hogy már kiről, igen, jó. Ezért a Simbában dolgozott. Tudom. Igen, ő is már vágta a centjét. Nem, azért mondom, hogy 10 napja volt, mikor elmentünk a Balcsira, ott voltunk egy hétig, jöttünk haza, hol meghalt. Nem tudom is, hogy Kisboltba járt nálam. igen. Jó, hát szerette a tütüt, de olyan jókat tudunk vele is beszélgetni. Egyébként mi volt Sziklai? Hát ő fát vágott az erdőbe, aztán rosszul esett a fa neki. Na, az valami, igen. Azt hallottam. Pontosan nem tudom, mi van már vele, hát egyik nyakcsigójájának az egyik szára erre eltört, sínbe van a nyaka, Sínben. meg ha jól emlékszem, azt mondta Peti, hogy az arca is megsérült, kiverte a fogát, vagy elrepett az ágapcsa is. De semmi maradandó. Nincs, Jó, hál' Isten. hál' Istennek. Lehetett volna ez rosszabb is. Lehetett volna rosszabb is, igen, de hál' Istennek olyan szerencsétlen ez a család, mindenki olyan korán meghalt. Hát nem, Náluk? náluk. Mind a 2 oldalról. Mondta is meg, hogy vigyáztatnál magad, de basszus, hogy Igen, igen, apja, anyja, egyik menő. én apám is 41 évesen halt meg. Vagy márok körül. No, nem mindegy, no, de mindaz, hogy nem vigyált magára, cukros volt és ennyi. Hát most, igen. De hát úgy voltak még a nagyszülők is mind a 2 részről, korán megvoltak. Ahogy? Hát jó van, Petinek se a másikon, vagyis most sem volt fiatal, no, de hát még élhettek volna. Hát most 80 éves, most már kezd az ember öregedni. Ha egészségesek, akkor miért ne élhettek volna? Mondjuk
apám is csak azért halt meg 40 éves, mert ütött egy autó 74-ben. Még az igen nagy szó volt. Mert én mondtam most a fiúknak, hogy mondom, ha 70 évig elérek, én nagyon fogok örülni. És úgy néztek rám. Most már várja a 90-et. Tessék? Most már várja a 90-et. Nem, édesanyám 92 volt. A szép kor. Azért mondom itt az öregeknek a szát, hogy ja, sajnos már nyugdíjas vagyok, sajnos. Hát mikor meghal az ember 15-20-30 évesen, sajnos. Van Az, nekem, hogy a férjem 63 éves volt, rá 4 hónapra az abortum halt meg, 91 éves. Az ment már, igen. az a néni is, akit milyen 90 hány évet nyert? Szenten 95-öt? 94-et? Járt hozzá az a gondozó hölgy, ez a jó nagy magas, jó nagy darab volt. Nem vagy a gondozó? Jó nagy magas volt. Volt neki vagy 2-3 évős ember, akit gondozott. Jó ez akkor, aki kitalált ezt a gondozást. Ha nem? Aki még olyan, hogy nem kell, nem feltétlenül kell menni öregek otthonába, mert most már azért úgy kell számolni. A gyerekek nem tudnak, mindenki dolgozik, nem muszáj. Hát eddig is dolgozott mindenki, de hát más világban. Eddig is mindenki dolgozott, de most már több öregek otthona van, és Hát oda még beteszik kialás az öregeket. szépen lehet bejutni. Hát ez a szó szerint. Anyám is 84 éves volt. De jó, hogy elköszöntem tőle, mondta, hogy fiam azt mondja, nem fogjuk egymást látni, de hogy is nem. Elmentünk Erdélybe, jöttünk haza, és a határ előtt szólt a telefonon a főorvos a hospizba, hogy Etelka néni meghalt. Jó, mondom. De jó, hogy bementem hozzá. Persze. Először nem akart felengedni a nő, a portás. Szólt nálam egy 2000-es, mondom, jó van, én felmegyek, csókolom, mert anyámat utolja. Hát de fiatal ember, mondom, mindjárt jövök 5 perc. Hát úgy is volt. Én is azt mondom, hogy ugye tudomásul veszi az ember, hogy öregek otthonába fog kikötni. Mert Hát de még azzal sincsen gond, hogyha nincs rászorulva a gondozásra, mert hogyha be vannak olyan idősek, akik bemennek, mert van társaság, van orvosi Igen, ellátás, van igen. kaja, és belátják azt, hogy tényleg a gyerekek messze vannak, távol vannak, nem érnek rá, nem tudnak jönni minden nap. Csak aki beteg, azzal van a legnagyobb gond. nálunk most a szomszéd meghalt, de már előtte a gyerekek akarták, hogy menjenek öregek otthonába. Fiatalok voltak, 60 évesen, no, még Balatonon is lementek keresztül öregek otthon. De arra volnak bemenni. Most meg nem akartak. Egyre több probléma volt, mindig szaladni kellett hozzájuk, utoljára a hivatal törte fel az ajtót, úgy jöttem ki, mert törjék fel, mert a szomszédok voltak, hogy nem tudnak bemenni. Hivatal jött, feltörte az ajtót, és úgy jött a fiú, úgyhogy az öreg már nem is jött haza, és a feleségét meg, na ezt már intézték nekik akkor is, mert nem akarták aláírni. Intéződött, csak azért, hogy nem írják alá. Tehát akkor sikerült berakni a feleséget Mártaiba. 2006-ban diagnosztizálták anyámnál először a rákot. Akkor azt nyilatkozta, hogy nem kéri se a kemót, se a sugát, se a gyógyszert, majd ő gyógyteákkal meggyógyítja magát. Oké. Lenyilatkozta, ott van nálam otthon az összes papírja, hogy nincs élő hozzátartozója. Nem akart engem belevonni. Aha, igen. 2006 óta 24-ig húzta. Azt mondta a főorvos, hogy nagyon erős szervezete volt, azt mondja, de már a csontvelő rákot nem bírta. Hát már morfiumozták szegény injekcióval az utolsó 2 hétben, annyira fájt neki. És az is mondta, az fiam azt mondja, búcsúzzunk el, azt mondja, mert érző nem fog még engem többet látni. De mikor bevittük, akkor is azt mondja nekem, hogy hát fiam, aztán lehetünk volna jobban is egymással. Nem kellett volna azt, hogy ennyire eltávolodunk egymástól. Mondom, most szólsz?
bántani a gyerekeket, persze. Azt egyik hülyébb, mint a másik. Na, miért nem akar ezt a sebességet bevenni? Na most már Menjünk már haza. Nem elég, hogy egy buszt vártam. Most se tudok felmelegedni. Meg folyton szép kézécegli. De ugye akkor meg a kuplunk szar. Hát az is meg a szinkrongyűrűs, de már mióta? Ez nem a miénk. Ez feljött volna szegni hosszú. Feljött legrivel, aha. De mivel jöttél haza? Azzal én is. Azért szálltam. A papírgyárni sem állt meg. Nem állt meg. Aztán mentél vele, izére? Gyalog lemész pillanatok alatt. Te elfit fiatal csikó bassz. Nem, azért vártam itt, mert elvileg tanárral kellett volna egy ilyen online hívás, az jó, 1 perccel később van, faszom, akkor szállok fel, nem érdekel. És nálunk még nem lett volna térerő. Zöld sportok klubja, de van olyan, hogy fekete sportok klubja is? Vagy piros sportok klubja, vagy mi? No. De ott mi lett a 9-15, de hogy ezzel vagy? A Viktorok a dupla S-kanyarnak a kimeneti részén tegnap este belecsúszott a árokba, és felakadt egy bokorra, ilyen, majdnem mutatom, hogy eszembe lesz, mindegy ilyen karvastagságot, ez kibontotta a hátsó sarokelemet, meg a lámpát lekapta. Hát majd be kellett vinni, hát ugye, mert ki volt így nyílva, hát úgy nem lehet úgy busz. Hát az valamikor beveszi recs nélkül, de hát Völgy ABC. Állítólag 800 000-ről lett visszatekerve, 800 000-ről lett visszatekerve, 400 000-re. Akkor még hozzáteszed azt a 3-400 000 kilométert, akkor van 2 millió kilométer. 2 millió de már szerintem nagyon gazdaságos. Egy vonatban, ami ugye 50-60 millió tervezve, azt mondja, nem nagyon. Nem nagyon foglalkozom vele. Akkor inkább a nyelv, ugye? Nyelv. Nekem nincs nagyon más nyelv. A némettel van csak. A tanárra. Hát biztos tanár. Hát most beülök órára. পাহাড়ের মধ্যে একটু গ্রাম বাহ পাহাড়টা সুন্দর এটা হলো চার্চ হ্যাঁ
László, azt meg is koráztatok, háztatok, értettek meg szobát, nem lehet. Hány László, Sztárború, én pont csak. Igen, szóval Én ott a ház előtt is csak el van takarítva, valamennyire meg el. Szerintem igen, ott a néninél el van takarítva.